agiye kutubwira uburyo yahanganye n'umufumu wari uzwi mu karere, araza kukatubwira uburyo bahanganye n'ibitangaza byabereye aho hantu. Ndababwira ngo abanze igihangango kubise hasi Goliath ngo nibi byatsi bizavuga amakuru umunsi w'ugarwa kwa Yesu. Barambwira ngo Yesu uvuze ngo turamwemera ngo kandi ngo twemeye ngo kwatubwira ngo kwazagaruka ngo turabyemeye. Wowe ushitse ngo uyu mufumu ngo agahunga ngo agiye mu gikuru akava mu gipango ngo ese uwo Yesu ngo ameze gute, bakaza bambaza ngo ese ngo murabana ati murabana na Yesu ubutse ngabiwanyu Oni shararibye ngo nimwe ya mukozi ngiri watosha jasho elimu ya Yesu ili watoa jasho umuntu wagende ngo yanyari ngo afite avance ngo nubwenge ngo nasagese ngimbere y'abana abantu ngo afite avance y'imyaka ngibihumbi myaka ni ikomere gikwiriye gumutwe hose. Umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu Yesu yarababwiye ngo niki kiza kibishobora maombi ya kongoa milima maombi ya kongoa milima ubwo ndi wari kurya la jerebere afere de zala kote bela kanitash jeruma nikafanya maombi ya kongoa milima 4 jours wari kurya utari gutanywa. Murakaze kandi kubw'uyu mwanya mwiza Imana ituronkeye wo kugira ngo twongere tuganire. Ibya biganiro biganisha kugaragaza imbaraga z'Imana zikorera mu butumwa, zikorera mu masengesho no mu ijambo ry'Imana, aribwo butumwa bwiza. Tubahaye kaze, turabishimiye, turabanezererewe kubana namwe n'iby'agaciro, kandi na commentaire mushiraho ziradufasha kugira ngo tubone uburyo ejo tuzaza dusubira mu bibazo abantu baba babashije n'ibyo abantu batumvise neza, tuza twongera tubigarukeho. Nitugirirwa umugisha wabo twakoranye ikiganiro tukongera tukababona vuba, tuzoza tubana kugira ngo basobanure ibyo twoba twaganiriyeho byakiraniye abantu. Kubw'iyo mpamvu rero uyu munsi twongeye kugarukana n'umukozi w'Imana, twabanye tuganira hejuru y'uburyo marayika w'Imana yamwiyeretse akabana nabo akagendana nabo, kandi biciye muri urwa rugendo rw'ivuga butumwa. Harya Bibiliya ivuga ngo bamwe bagira abandi bagira abandi bagira aba. Hari abantu Imana yahaye ivuga butumwa ugasanga riraremereye, mu kuremera kwaryo niko bagenda banahura n'ibintu biremereye, ni nako bagenda bakorerwa ibiremereye. Nutekereza kuja hakomeye uzitege no kubona ibikomeye, uzitege no gusubizwa ibikomeye. Nugenda horoheje uzabona ibyoroheje. Kuko bisanzwe dukunda gusoma ijambo ry'Imana, nta kiganiro tuzadukora kidashingiye ku ijambo ry'Imana. Ariko tutarasoma ijambo ry'Imana n'ubundi turaza gusaba umutumirwa wacu. Birashoboka ko hariho abantu wosanga batakurikiye ikiganiro twakoranye cya mbere, bagahita bashikira kuri iki tugiye kuganiraho bakibaza ngo ese ninde. Reka yongere atwibwira amazina ye, aratubwira n'umurimo akora n'icyo akora muri ubu buzima busanzwe, hanyuma tubone kuza gukora ikiganiro cyacu tubabwire n'icyo gishingiyeho. Karibu mutumirwa wacu, urakaze. Murakoze cyane kandi turabashimiye ku butumire bwanyu kugira ngo abantu tuvuga imbaraga z'Imana hari abo zashobora gufasha. Njewe nitwa mu izina rya ndu umushumba w'itorero rya Harvest Christian Church i Bukavu, Paroisse Emmaus. Amazina yanje nitwa Mutambo Ruramirwa John. Imana ishimwe. Kaze mukozi w'Imana, nguko twakwakiriye ubushize niko twongeye kukwakira kandi kuri uyu murongo w'ikoranabuhanga. Ariko kandi nakiriye inshuti n'abavandimwe, ntaza kukibagirwa. Turabakunda, namwe turabizi ko mudukunda, kandi turizera neza ko hari ibintu bigenda bihinduka. Nguko duherutse kuganira nawe, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana riri hano muri Daniel ibice 7 n'umurongo ibice 5 n'umurongo wa 7. Turasimba dusome n'umurongo wa 11. Ibice 5 umurongo wa 7
n'umurongo wa 11 haravuga ngo umwami atera hejuru ati nimunzanire abafumu n'abakarudaya n'abacunyi. Abo banyabwenge b'i Babuloni baje, umwami arababwira ati uri busome iyi nyandiko wese akansobanurira impamvu yayo azambikwa umwenda w'umuhengeri n'umukufu w'izahabu mu ijosi, kandi azaba umutware wa 3 mu bwami. Murongo w'8 nanone nuko abanyabwenge b'ubwami bose barinjira, ariko bananirwa gusoma iyo nyandiko cyangwa kumenyesha umwami uko isobanura. Umurongo wa 11 basi katuje ku murongo wa 11 haravuga ngo kuko mu gihugu cyawe, ariko none reka dukomeze, reka tureke gusimba, dukomeze umurongo w'9. Umwami w'i Belushazari aherako ahagarika umutima cyane, mu maso he hahinduka ukundi, n'abatware be barashoberwa. Nyuma umwamikazi yumvise amagambo y'umwami n'abatware be, yinjira mu nzu y'ibirori bariragamo, aravuga ati nyagasani nyaguhoraho, ibyo utekereza bye kuguhagarika umutima ngo mu maso hawe hahinduke ukundi. Murongo rero wa 11 kuko mu gihugu cyawe harimo umugabo urimo umwuka w'Imana zera, ndetse ku ngoma ya so yabonekwagamo n'umuco no kwitegereza n'ubwenge buhwanye n'ubwenge bw'Imana, kandi so umwami Nebukadinezari yamugize umutware w'abakonikoni n'abafumu n'abakarudayo n'abacunyi. Amen. Tugiye kuganira imbaraga zivuga butumwa. Abantu kenshi hari ibintu tugenda dusoma mu ijambo ry'Imana. Aha ni igihe cyane Nebukadinezari umwami bamaze kuba inyandiko ngo zisomwe, habura abantu bazisoma, birabagora. Azana abanyabwenge, azana abafumu, azana abakonikoni ngo amare kubazana, ngo habura n'umuntu n'umwe usobanura izo nyandiko. Birabagora, birabananira. Mwumve aho umwami yagiye kuzana abafumu, azana n'abarozi, azana n'abakonikoni, ariko ngo azanamwo n'abanyabwenge, ngo bashike birabananira. Bimaze kubananira ngo baza gushaka Daniyeli hirya y'abanyabwenge, hirya y'ubwenge bw'isi, hirya y'abafumu, hirya y'abakonikoni. Hariho izindi mbaraga zimira izindi, kandi izo mbaraga zikoresherezwa n'Imana, zigakoresherezwa muri twebwe. Turi kumwe n'umugaragu w'Imana agiye kutubwira uburyo yahanganye n'umufumu wari uzwi mu karere, araza kukatubwira uburyo bahanganye n'ibitangaza byabereye aho hantu. Ndizera mu magambo ari buze kutubwira, aratubwira amakuru azwi, hariho abantu babibonye, bari bahari, wasanga bakiriho bagihumeka. Imana ifite imbaraga hejuru y'abafumu. Biratangaje uburyo abantu bari mu gusenga, ariko ngo byanga bagasura bakagareka ngo baje ku bafumu, ngo nibyo bikomeye. Umukozi w'Imana utugiye kutugezaho icyo gitangaza cy'Imana, imbaraga zivuga butumwa, kubera ko ari cy'Imana yaguhamagariye. Byagenze gute kugira ngo uzaze kugera kuri abo bafumu? Byari bimeze gute? Byari byabaye iki? Wari uvuye he? Wari kugana he? Murakoze cyane. Yego. Yuko nakoze ivuga butumwa iminsi myinshi. Yego. Kandi nagira inshuro nyinshi mu gihugu cy'u Burundi. Ariko ngo haba umunsi umwe Imana irambwira ngo none ngiye kugutuma mu Burundi. Yego. Kandi ndagutuma ku misozi ahantu utaragera. Aho hantu Imana irambwira ngo ni mu ijenda, ngo uzagende, ngo uzobaza ngo nuhagera, ngo uzabaza ahantu hatarashika butumwa. Kandi nta mihandi haba, kandi ni mu giturage. Uzohabaze ati kandi bazabaterekera cyane. Ndaza ngo nshiki Bujumbura, niho narimenyereye. Waba nk'uwibuka se nk'umwaka? Ni kera? Ntabwo ari kera cyane, imyaka myinshi, ariko ni mu myaka yashize nk'imyaka nka 10 se. Nk'imyaka 10. Nk'imyaka 10. Nk'imyaka 10, ntabwo imyaka 10 ishize. Yego. Mu myaka 10 ngereranije. Yego. Ariko wenda ntabwo irenziyo. Yego. Ndashika ngo nshiki Bujumbura, ati Imana naza ngenda ahantu ntazi. Nibuka yuko hariho umugabo umwe ndagira ngo asengeraga muri Sepebu, nimba bamwitaga Mberwa. Yego. Ndagenda ngo nshike, nasanze yicaye imbere y'inzu yiwe. Ndamubaza i Bujumbura. Tereka mubaze nzira ahantu mwijenda ni hehe. Ati Imana yambwiye ngo ngende mwijenda, nzabaza ahantu hataragera ubutumwa bwiza.
yuko yaranzi ati kandi yarambwiye ngo sinkabwiriza abakristo sinkabwiriza no mu rusengero yego naho ngaho gusanga utumye arambwira ati mugenda reka nkurangira naho gufatira imodokari arahandangira ndagenda uwo munsi hari kare mu gitondo ndahavi wiwe ndagenda ndazamuka anerekaho nja gufatira imodokari za agenda ndazamuka ndagenda ndahagera ngo mari kuhagera ndaharara mfata agashaka uraharaye ko nta muntu wari uzi kudushambure twari duhari ku ga hotel ngo nshike ndabaza ngenda kubaza ku gatorero kamwe kari gahari karimo nk'abantu batarenga 20 ngo minivamu nimba nibuse yari minivamu iyo ruguru nyine ariko mbere yo kugenda pastor arambwira ati aho nani ngo nshika ngaho mwijenda nja kuri ako gatorero bwari hari ku cyumweru yego ngo bashike barambwira ngo nimbwirize ndababwira toya ntabwo mbwiriza Imana yantumye kubwiriza mu rusengero ugeze kuri ako gatorero baranakira ati sawa mbabwira amakuru yanje ataho hantu turahazi atariko karananiranye ati ni imyaka myinshi cyane sepebu yaragerageje natwe twaragerageje ariko byarananiranye sawa reka naje pagere kujya muri mzi yavuze ngo akinituma mahali pagumu ninachagua mapenzi ya Yesu akinituba mahali pagumu nitachagua tu mapenzi ya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Barambwira ati sawa icyo tukwemere tuzaguheza umusoro uzoja kwakwereka hari ahantu ho kugenda uvuye mu ijenda amasaha 2 ni yuzuye n'amaguru n'ibirenge nta na moto yahageraga nta mihanda yari hari ni imisozi myiza ishaka kumera nk'iyiwacu ndetse n'utumijinja ndahazi mwishe ndagiye ngo mari gushika umunsi wa mbere arahaneretse ati naha ngaha atubwo maze kukohereka sawa nzahamenya nje nyine nzoza ngaruka no munsi yahaneretse akwereka mwijenda anereka nono tuva mwijenda kuwa mbere turagenda tugenda iyo ngiyo kuva mwijenda na masaha 2 n'ibirenge hara kugenda n'ibirenge ngo mari kwashi iwa rigarukira amaze kuhashitse ni muri village bari bakiragira inka batunze inka ariko inzu yose ta rusengero rwari ruhari mwijenda kandi niho hari rusengero rwa katolike ariko aho ngaho ta rusengero nahabonye aho warugiye kubwiriza yari imisozi nyine yubatse hari kudusozo ta rusengero nahabonye ico nahabonye inzu yose yari ifite akazi ko guterekera muri inzu yari ifite akazi ko guterekera akazi gatoya nawe ututuzu n'utwika twabafumu nitwo twari duhari abafumu nabanje guhura n'umusaza w'imyaka 80 yarashaje cyane ariko akababwaho cyane n'umuzukuru wiwe sanga bararagiye uwo muzukuru wiwe nawe yarafite imyaka 18 sanga bararagiye inka yabo amwicaye iruhande rw'amazu yuko yakundaga kujana na sekuru akavuga ngo rekaje kwicara inka yiwe hayirisha yego mubwiye ubutumwa bwiza wa musaza arambwira ngo njewe niyo nkibyumva ariko mubwira mbona koko mubwira kuja mu ijuru kuma introduction ivuga ubutumwa ntabyumva vuba yuko atarabizi kamujane buhoro azasigara byumva buhoro ndamura ati ni wizera umwami Yesu uzabaho kandi uzarama tuzapfa sinzahafa ese nzabaho nk'imyaka ingahe ndamubwira ati habe n'indi myaka 40 iyindi myaka 40 kandi wahabona urupfu rwamwegereje batunamba kuvuga gusa ngo bantu bakunda kubaho kweli niyemera akamusengera akabera umwami Yesu nuko yazarama yo mu mubiri ivyo ntibinde naho arivyo nazamubwira ariko Imana izamuheza ubugingo buhoraho arano atubwo ubwo umbwiye ngo nzarama mu mutima ati Imana uzomuhaze kurama kuyiteka ati nsengera ubwo uvuze ngo nzarama sengera ikindi myaka 40 tuhaye mbesha twagiranye isaha n'igice tuhaye mbesha atoye simple nkuba uzaba yiteka ngo bari kumusengera umwuzukuru ati ikintu sogokuru yemeye nanje sengera arafukama atoje nkujane mu bakazana banje barashoreye ngo shiki ati nguyu mugabo none inzu winjiramo zo mu giturago gusanga ko bashashemwo nk'ibirago barangije abwiye abakazana byo ati nemeye
bansengeye kandi yambwiye ngo nzafagize imyaka myinshi ngo atahandi asigaye kwemera ko ngusengera ibindi umwami Yesu azabikora ndatambutse nuwo ngenda handi nta wundi muntu nabonye abo bakazana bese nabo baremera oya baranga bati muzehe ibintu wawe tuzanamo babiri atoya izo ngibyo ati tuza twumva iryo zina rya Yesu ariko ntitwakwemera twebwe ndatashe kwa rugenda n'amaguru nta hantu hatari restaurant hatari ikinagendaga nyine nkirirwa n'inzara ariko kumva ibyishimo cyane naho nirirwaga ntari kaja kurya mu ijenda nijoro yuko nagendaga mugakerera nijoro kugira ngo nsange abantu wenda bataraja mu mirimo yabo ngo guhinga nibiki yuko ari imirimo bakoraga no kuragira inka zabo umunsi wa kabiri ndagiye ngo mare kugenda ngo mare gushika ndabwirije nkagenda inzu n'iyindi nkashaka ukuntu tuganira nabo ngashaka inzu n'iyindi mu rugo n'urundi ngashaka ukuntu nganira nabo inza guhura n'umugabo w'imyaka 37 yego arambwira ngo wa mugabo atejo twamenye ko wageze hano none kandi njewe nari nahinze ngo mpinguke barambwira ni wewe wari uri hanejo ati twumvisha amakuru ko hari umusaza wasengeye iyo mana uhaye utubwira twebwe hano ureke kwirusha ntitwayumva hageze abandi bameze nkabo ariko ngwino nkwereke hano hari umufumo tugira umuntu uzwi identite muri entite yose naho ubwo ngishika mu ijenda nabanje kuja kuvijisha inzandiko zanje waserukiraga plantation y'icayi arambwira ati hoje ingende nje kukujana ku muntu ushinzwe jenda baransinyira bangira inzandiko zanje ndagenda donc wari gukora wemewe n'amategeko y'igihugu n'amategeko ya leta ndavuga ubutumwa wemewe wahawe inzandiko na leta yego arambwira ngo ku munsi wa kabiri shitsa aho hantu ngwino hariho umuntu uzwi hano ni uzi uduhamburira ibintu byose iyo nimba nta muntu uzuhagira abandi bavuga ubutumwa bazabaza bagatinya iyo bumvishije amakuru yiwe ariko nuhagera tukabona udapfuye kuri uwo mufumu akemera ibyo uhayivuga kandi ntuve aha hose tuzemera Imana ari hehe ati ndawuze uhashika ariko ndahagutungira urutoki yari nko hepfo haja nko karenge yaragize nyine igipango ciwe mu ngo ziwe abana n'abahungu biwe n'abakazana biwe nta muntu washoboraga kuhagera n'abategetsi bari bahatiye ni umuntu waruzwi aho ngaho akarere kose kari kamuzi yego ati ntitsuha tuhagera nuhagera ukinjiramo tufe nukuri tuzemera Imana yawe uhayivuga sawa nuko bimeze kuri uwo mufu bukaba burishe umunsi wa kabiri ndatashe yego umunsi wa gatatu ndaransenga ndamuzira iyo uhaye usenga Imana ubutumwa bwiza ni bukoze isoni ubutumwa bwiza uba wihamagariye satani ngo kuja kwa mapambano kuko wahamagara umuntu hariya hakuru ukamubwira ngo kuja sasa kwa mapambano kuja tupambane aho ngenda kilivuga ubutumwa nilienda nimekwisha kujitayarisha kama ninakwenda kwa mapambano ndagenda uwo muntu gitangaza bavuze gutyo ngo shike ndavuga ati sawa niho ntahandi nabashije nashitse wazinduka mu gitondo se hari saa 3 za mu gitondo nibwo nahashitse mpurirana n'umwungeri we ashoreye inka zine azisohoye yagiye kuziragira ndamubwira asohoye nyine yari yaragize clôture y'ibiti hanini cyane niko bazabubaka urugo kakurya ku wacu mpagaze ku irembo ati kuraja hehe uri umuntu nyabaki wewe uje hano nta muntu uzohashika muri iki gipangu ntawuzi ukigeramo atoya njewe naje kureba muzehe wa hano ati nti wo mubona ati nyabuna wambabarira ati yararusha arambwira ngo habe n'inka yiwe uyikubiseho ngo abagize ikibazo ngo nahato bahari nukuri atukubise inka yise mu rwuri akakubita ku nka yiwe nukurupfu rwa umwungeri we urupfu rwawe ruba rwa
ariko abantu bazati abanyabwoba ni rya jambo ngo abanyabwoba n'abatizera tibazaje mu bwami bw'Imana. Nkazava ngo nimekuja kwa mapambano. Ariko ari gikenya. Umuririmbyi yaravuze ngo duhurure dutambuke tuje mu ntambara. Gwese kwicara ku maziki Satana akiriho. Takamaro ko kwicara abantu nibahaguruke. Takabimaze kwicara Satana akiriho. Uricara akiriho numara. Aho ariko imvura sasa wewe ariko ungirira imbabazi umubwire niyanga ndasubirayo. Ufite nari mfite agakapu namuzaniye diyama uzawumva intoro urazize uzi diyama bimwaka uzi na za korta ati shinza numva bavuga ni intoro amazahabu ati nza numva bayavuga numvishije inkuru ziwe uko ameze nonega inje namuzaniye kumutura inje kumutura no kumushimira no kugira gute kugira ngo mubone introduction yivuga utumwa kugira gusa ndebe ukuntu umubona mushikaho kujya Paulo araza ngo nagaza shika mu Farisayo nashika mu Bayuda kabo umuyuda aho bakinisha ukuguru nka simba nani kugira ngo ngere kutego yanje ngo yumve gutyo atereka mubwire aragenda aramubwira umwanya mbona araje ataravuze ngo injira ndinjiye ngo nshike sanga yarabiyo mu nzu abakasanga abakazana biwe babiri baricaye aho ngaho mu mbuga y'urugo abagabo babo ntibari bahari ndabasuhuje ngo mari kubasuhuza nabo mbabwiye amakuru naje kureba muzehe mvuye Kongo sinigeze mvuga ko ndumuvuga wavuze ko umuvuga butumwa ndamubwira ati nazanye amazahabu yo kumutura inoro amazahabu mvuye Kongo nzana carte d'identité ya Kongo ntawuzi gusoma ati dore hakaba harimo umukobwa umwe muri abo ngabo uzi gusoma nyine navuye havuye Kongo menane kweka vuye Kongo nyine amazahabu uraya ari he sino yabereka atarayanyu simwe nayazane kandi azabageraho mumbabarire aze nta kindi mushakaho n'ubutunzi bugize ati inkuru ziwe zarahitikanye ataho harutamuza ati nta utamuza yego atariko ntazaboneka kuva ngo umubone ati woja kugira ukuba wohura n'isanganya kandi anatwemerere biragoye ndabara ati se mbisubiraneyo twadiskise umwanya muremure subiraneyo ubutunzi bumusanze mu nzu mbusubiraneyo ubutunzi bwakabura rugero ubutunzi ngo ari we Yesu Kristo aho yarabivuze ibuye ryanzwe nabo ngo ariko kumana yaratoranishwe amen noneho umwe ngo abwira wabatiyewe kuvuga ngo basubirizeyo data bukwe kandi umwungeri yamubwiye kera ko hariho reka tumubwire niyanga nta kibazo umukazana umwe yarinjiye mu nzu amubwiye amakuru yose ngamara kumubwira amakuru aramubwiye ati sawa reka ndaza abanza nyine nko gutinda k'iminota nk'icumi n'itanu ariko pastor none ukiri aho mu gutindaza nta kindi wari ko wumva hari ubwoba hari ibyishimo ko mugiye kubonana nta kindi wari gutekereza mu mutima ikintu ndaza kukubwira ibyambaye tumaze kubonana ariko muri uwo mwanya ataraza naza numva kagahayo kujya ko mu ntambara umuntu waje kurwana n'undi naza numva kaza nshaka ngo naza numva kumutubwira ngo naza ndamugurukira kakurya buvuga ngo wiruye aduyi hari ubushizi bw'amanga naza numva autorité kaza numva halebelaga nibuka ngo nta muntu uzuye ukaba kera winjiye mu gipango tiyari yarashwe se kaza ngo ndabona naza kungu kunaza kama mbaya yahuye na nimero kompo ariko man asante umwanya arasohoka ariko man nawe revera sigisohotse yari yambaye inigi ziba kwisi yari yambaye ikirengeti ndagira ngo kuvana muri murere kuvana ndagira ngo muri za 64 murerije nimba aribo bari barakimuhaye ico cha sedeke kirengeti agifunditse nkajya kurubega utwe hano inigi ahangaha nibitare
nahanga ku maguru, naho ibiheko byari biva mu mutwe bikagera ku maguru. Umuntu uteye ubwo butaza uteye, naramubonye amaso yiwe yagira gutya. Nawe ukavuga uti numva nk'umubiri urihinze. Umubiri usa n'uwihinze. Arambaza ngo ese niki wa mwana we? Ngo kurashaka. Ndavuga ngo naje kugusuhuza. Ati kandi noneho ati mbere yuko tuganira nawe ndashaka hari ibyo umbabarire tuganire unemerere. Hari mfite ubutunzi nakuzaniye, ariko ubanze wewe ari wowe ubanza kuvuga nimba hari icyo ushaka kumbwira. Hari ibyo ushaka kumbwira cyangwa njewe nimba ureka ngo mbanze mvuge. Noneho mbona njewe nimbanza kwaja nko kwama ande pusa anirukana imbere y'iki. Ndamubwira ati nakuzaniye ubutunzi. Ati bumpereze. Mfite inoro, mfite za diama, mfite nene. Ufitemo n'amafaranga? Atoye mfite bijya ubutunzi burya burengeye amafaranga. Nibwo mfite. Ikintu narifite muri ako kapu ni Bibiliya. Nuko ngo mare ati ubwo butunzi aho nakubwire ngo bumpereze waje kugira gute? Uranzi? Uje kumbesha hano. Yaravuze ngo nubona uvuye muri iki gipangu utakiguyemo. Ndamubwira ngo ninkigwamo ngo ntukambaze, unemerere gusa njewe uvuge nanje mvuge. Ninkigwamo tuzombazwa, dore ibyangombwa basinyiye abategetsi, tuzombazwa. Ngo se ngo waje kumbe ngo ninde wanakwinjijemo? Gituma utazanye ubwo butunzi ngo bumpereze numara usohoke ugende ukandagiye hano kugira gute? Tikwanza ko mbaye mbona kino gipangu udakwire kugikandagiramo. Waje nkande? Watumwe nande? Ati kwanza we ko ndakureba atukanshisha sinzi iterime y'ikirundi yavuze. Niko kubona umuntu akamwa ari suspect. Tikunda kubona uri suspect. Ubwo ngubwo uravuze ngo nufira hano muri kino gipango ngo singa kubazwe. Ati sawa. Ati cyakuzanye hano urakibona. Abanza kubwira bakazanda biwe ninde wababwiye ngo mwinjize uyu mugabo suspect mwamuzanye gute? Mwamuzanye gute? Yashitse hano gute? Kuba imbaraga z'umwijima zazitubona turi suspect. No. Zazitubona turi suspect. Kandi kwa umuriro iyo gusa umuco umwijima ni uzuhu. Hanyuma ati numvishe sinza akajambo yavuze ngo avuga ngo ku musaraba wa Yesu ngo ucuritse nikako navuga ngo umusaraba ucuritse. Amaze arantuka ahamagara imana zikuzimu uraho ndaho uhagaze ngo atangire kubivuga. Aravuga ngo simva hangaha. Ahamagara yaza akora ku giheko kimwe agakora ku kindi. Numva ibinya bimvuye ku mubiri mu maguru birazamuka, numva no mu mutwe. Mbona nk'urwijiji mu maso. Yabaye mbona nk'urwijiji mu maso. Mu mutima numva ntakibashe nko kuvuga, ariko ndaba ngo mu izina rya Yesu. Ariko buke mu mutima mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Numva ryazina amazina yose yo mwisaza yibagirana, ariko izina rya Yesu. Ukilitaja jina la Yesu. Ukilitaja jina la Yesu. Ndamubwira ngo nwama numva noneho ubwoba burashize kagahayo karaje kamapambana. Ijambo namubaje gusa ngo warangije mvuge. Ngo dore ndamubwira ati nakubwiye ngo nakuzaniye amazahabu. Dore izahabu nakuzaniye. Kandi iyi ngiyi ni ubutunzi butazashira. Yego. Kandi ni ubutunzi bw'iteka. Ngize Bibiliya gutya. Ngiyi Bibiliya. Yamye yanga kwifata. Yo naho ngaho. Yavuze ibintu aramvuma nguzanye cya gitabo ngo c'abazungu ngo kiza kibesha. Yaramvumye aravuga subira numva gutya mfite Bibiliya. Ubwo none ikinya cya kabiri cyaraje ntabwo natakaje nka connaissance. Cya mbere cyaraje mba nshaka nko gutakaza connaissance ariko sinikubita hasi. Yego. Abakazana be bahaye babireba gutya.
abantu barahagaze ku gipangu iriya ko barareba intambara barebe ko gutsindwa upfa ahantu hepfo bakaza baturangiza uburyo upfa uburyo mpfa benshi kandi abo nibo bemeye ngo nibabona ibitangaza bazahera ko bakwizera. Imana ishimwe. ngo abone Bibiliya yarantutse mubwiye ngo nizo zahabu nizo oro nibwo butunzi bw'iteka butazagajuka kandi nibwo ni ubugingo nakuzaniye. Yarantutse arantuka abona ndahagaze abona ndi muzima habona ndi bikubise hasi ndamusaba se wareka nanje nkavuga ubwo ngubu ikinya cya kabiri cyari kimaze gushira wareka nanje nkagusubiza ibyo yose yazavuga fashe Bibiliya mu ntoki Biblia neno la Mungu wari ufashe Imana nari ufashe Imana jambo ni Imana jambo ry'Imana Bibiliya uko ni mama yanatuza Bibiliya nguvu za Mungu neno la Mungu ariko nikitanga neno la Mungu ndani ya Biblia arambira ngo ngaho ngovuga sinzi nyine nkicatumye aho rero ni Imana kera yari itangiye guhonda ndamubwira ngo ndavuga ngo Mana yawantumye Mana wiyerekanye kuri Karumeli amenye none ko ndi umukozi wawe kandi amenye kari wewe wantumye mfite Bibiliya hejuru ukora ibitangaza n'ibimenyetso ni wewe wantumye kuri uyu muntu kandi wahantumye kugira ngo bavane umusaruro mu izina ryawe umusaruro w'amaraso yawe abo wapfiriye ku musaraba ahagaze bagaragare hano yarahagaze si cyo gihe yarahagaze nuko navuze nama mbona ko agira gutya umushitsi arajuguma umva imbaraga z'ijambo arajuguma nta turirimbo abwira abakazana be ngo sinzi uko abaye ngo sinzi uko abaye arajuguma ngo sinzi uko abaye yaramubwiye ngo ngoya numva arababwiye ngo uyu mugabo ngo se no muntu ngo ko afite imbaraga ngo ko numbishije ngo afite ngo mbonye ngo afite imbaraga ngo ziruta ngo mfite imbaraga ziruta iziwe aravuga ngo ufite imbaraga ziruta Imana ishimwe ngo aje kugera mu muryango aravuga ngo sinohangana nawe abwira abakazana be yinjira mu nzu ngo yinjire mu nzu biranga ngo bimare kwanga asohoka mu nzu aramanuka ariruka arahunga ava mu nzu arahunga aja ku karenge fo hari igisambu wewe uracyari aho ngaho ndacyari aho ngaho butumwa bwiza bugira imbaraga ari imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu mu maraso no mu ijambo garyaye no mu ijambo ryaye utarinze kuririmba ngo korasi no gutamba reka da bukijya ngo ko Petero yamubonye niko naje namusanze tuhe tuvuga ni imirimo ya Kristo twakozeho n'intoki zacu n'amaso yacu yabonye aragenda ngo amare guhunga ndasohoka muri cya gipangu ngo bamukurikire arababwira ngo reka hari kure efo mu mwoma utabona n'amazu yego araba ngo karaboni wiwe ngo wahagaze umuntu muremure ngo wambaye kanzu ngo ryera cyane ngo kandi ngo afite ngo inkota ngo amurusha imbaraga ngo ntiyosura muri urwo rugo ngo yomwica ati nimubanze mugende mumbwire uriya muntu ave mu rugo mbone kugenda ati wa mugabo yagiye atoyaye arahari ko ndamubona ati yaraye aho ngaho imvura ihayimunyagira yubamye yagira gutya akamabona mu rugo rwe akabona ngo umuntu ngo baza bambwira nje gasi namusanzeyo baza bambwira ngo ko aravuga ngo ko arunamura amaso ngo ndahabona ikirere cy'umutwe wiwe cy'uwo muntu ngo ko arabona gusanga igituza ciwe ngo n'ingota yiwe Bibiliya we uwo ni wewe haleluya neno la Mungu tumemela jelade haleluya butumwa bwiza ndasohoka bugira imbaraga ngo nsohoke aho mu gipangu hamye harambarara abantu 11 naza mbasengera bose bubitse inda hasi ndababwira ngo abanze igihangango kubise hasi Goliath ngo nibi byatsi bizavuga amakuru umunsi w'ugaruka kwa Yesu barambwira ngo Yesu uvuze ngo turamwemeye ngo kandi ngo twemeye ngo kwatubwira ngo kwazagaruka ngo turabyemeye wowe ushitse ngo uyu mufumu ngo agahunga ngo agiye mu gikuru
akava mu gipangu ngo ese uwo Yesu ngo ameze gute bakaza bambaza ngo ese ngo murabana ati murabana na Yesu ute ngabiwanyu bagira ngo n'umuntu ateze uwo Yesu murabana ngo ese Yesu murabana ngo abiwanyu kanko kuvuga ati abiwanyu natwe tuzagende tuje kumureba aha kadati ari hano ari nacu kandi ni mutegetse ijuru n'isi narasohotse hemera abantu 11 ubwo nguko harimo umugore utwite ubwo nguko muri ako kagoroba arabyara abana b'impanga ariko muri abo se nawe yari yakijijwe bari bemeye yego ngo buce agaruka ngo shike nsanga uwo iryo joro harayihagwa imvura iteye ubwoba nsanga wa mufumu aracari yo yahungiye mu mwonga tuzategeka kazavuga ngo imbaraga za Yesu zagukoze asubira uvuge kandi abafumu n'abakonikoni n'abarozi ngo tubahunge bagomba kuduhunga umwijima ni uzuhunga umuco ejo bundi twarabiganiriye muze Serende Pastor Serende na Siraheli baravuga ngo aho kugira ngo abimyuka mibi ngo tubahunge bagomba kuduhunga noneho rero nabazaniye umukozi w'Imana wayo utanga ikimenyetso sirakubwiye uryeje wundi imbaraga z'amaraso ya Yesu wari warantumye himbwa nka 30 imbwa 30 zikaza kumugoroba ndasenga ngo buce urya naza nkubwira ngo Imana yarambwiye ngo genda umubwire ko ari umurozi ngo mare kumubwira ngo buce aremera ngo buce umugore waraza arambwira ngo ufite imbaraga kandi ganambwiye visa apana inzozi apana nina ibyo namubwiye ni birebire cyane arambwira ngo ndabi barabarozi n'umugabo ngo ndabizi ngo ufite imbaraga z'uruti zacu ngo nusura kubona tuje kukugerageza ngo ngirindi joro ngo rimwe ngo n'umugoroba umwe ngo tubabarire yarambwiye ngo sinshaka kuba umupfakazi ati n'umwana wanje areke gupfa ati ariko jewe naza nifuza ngo umwana wawe rigene apfe n'umuhungu wanje wa kabiri atariko njewe sinongera kandi ninongera uzabihangura kuvana uwo munsi kugeza none izo nga zarashicetse antinya yagize karibu umwaka tuzatuja guhura mu muhanda isaho ni harya wari ariko uraza kwagera hamwe wavuze ngo umwana yahanutse mu kinogo mu cobo cye iryo joro bahaye bashaka uca umwana ndi Bujumbura Imana iramwa ngo sengera abana bawe naho yahanutse mu kinogo c'imetero 10 nibwo ubwo wari mwivuga butumwa yigira hara ku universite y'Ikibungo iyo ni indi turuga iyo bapana suwo munsi wivuga noneho ibyo tureke reka tubanze tugaruke kuri biri burakeye buraje wa mugore wabyaye impanga turemera Imana yawe twayibonye ariko gusa icyo tugusaba umusabire agaruke mugirira imbabazi nitumara twemera Imana yawe abo ni baturage naho babaturage ubwo ngubwo bamaze kwemera hari nko hari hageze igihe cyane mugoroba barambura ngo ntudusiga ngo tujane nawe tudusiga tujane nawe imbaraga zari zikitanga babonye Yesu kandi bose bikubisase mpemba sengera bakazabarira bahaye barira ngo twageze twumva ngo amakuru ngo Yesu ng'Imana ngo ego nyine reka baho nyine birahaba ngo Yesu ngo Yesu ngo arahaba nagarutse ku munsi wa kabiri ungirire umunsi wa gatatu utugirire imbabazi usenge aviriye twaraye twinginze ijoro ryose kugeza ubu ngubu uje mu gitondo niyakiri senga agaruke hano ndasenga aragaruka urasenga ndasenga uramuhamagara mu mbaraga z'umwuka ababihari nabwiye ngo nu kugeza ubwo barabizi cyangwa urufu kazamusanga iyo ndamuha Bibiri iravuga ngo tuzategeka twahawe iryo tegeko itegeko twararihawe kuamuru ariko imbaraga z'Imana gazundi zirahinduka nitwe twagiye duhinduka tukananirwa ariko yaravuze ngo mbahaye itegeko muzamutegeka hemera abantu urahamagaye garaza ndamuhamagaye wa usenga Mana mugirira imbabazi kandi ico waruhaye ushaka dore abantu waza ushaka baje
uwo munsi baravuga ngo tudusiga tubatize n'abajanye hehe mwijenda ndababwira ati murare ejo mu gatondo bazaza. None se yaje utaragera iyo hirya yaraje gusanga aho mu rugo cyangwa wowe? Yaraje narasenze ngo mare gusenga bwari bwije ndataha ngo mare gutaha ubwo maze gusenga mukanyaga araza seruka mu rugo aremera baje kumuzana aremera ati wa muntu yahavuye atureka ngende aho hari imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu. Hari imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu. Haleluya. Yes, amina. Haleluya. Ngo buce mu gitondo baraza mu gitondo kare wa mugore wari wabyaye abwira umugabo wiwe uzange unemerere ninanirwa mu nzira muranikorera ngiye kubatizwa. Naraye mbonye Imana. Haje abantu 10 n'imisago bahava. Uwo mugore yaje saa 10 ngo izuba ritaraka yaraye abyaye yarataragira n'umusungu bazana twana twimpanga abantu badufashe baje kubatizwa aho ga mwijenda uko abantu ko abantu batuye mwijenda ni mudukurikirane muzamenya makuru baje kubatizwa mwijenda. Uwo mugore yari afite uduhitwisha atariho tubabatiriza baraza barabatizwa. Uwo mugore naramubwiye ati se ntiwareka ngo uzobanze ukomere ararira njewe ndinda uzi ibyo nabonye ariko ni igitangaza nako kw'Imana. Uzi ibyo nabonye yego kurambwira ngo ndeke kubatizwa kandi umwe akambwira ngo nagasabira ngo impano y'Imana ubundi akambwira ngo nanje ngo nsabira ngo Imana impeze ubwenge ngo iyo Mana yawe burya bavuze ngo Imana ya Daniyeli legaje ngo niyo ikwiriye gupfukamirwa isi igomba aho Daniyeli ngo amaze kuva mu rwobo rw'indani ngo ndiyirase ngo ngababwire ngo ngaho ngo ko naruvuyemo ngo usure muvuye ngo murakora ngo ico bashimiye Imana gusa ngo yaravuze ngo Mana ngo ndagushimiye ngo Imana ya Isirayeli yamenyekanye mu mahanga ngo kandi kamenyekana ni Babuloni. Ngo abantu bose uruzi impango bagezagira iwacu abakobwa bakagenda bahaye baseka mu ngeregeri bagiye cyangwa no mu nkwi bakagira impango ngaterime kamwe ngo Babuloni naho ngo hari harabaye nk'impango ngo yagaterime ngo umuntu yaje kwitaza ngaye ngo El Shaddai Imana ya Daniel ngo yuko El Shaddai ngo bari baramwumvanye Daniyeli habe na wa musiga mu nyanja itukura ngo inyanja yamaze kwiyuburura ngo baravuga ngo El Shaddai Imana ngo bari barayumvanye Mose ngo tubabare ntituzongera ngo hamanuka ngijwi ngo rivuye mu ijoro ngo rebabwira ngo mumechelewa kutambua jina langu mumechelewa kutambua jina langu. Tafadhali usichelewe kutambua jina la Kristo. Ngutinde ukererwe kumenya tukererwe ku bintu tuvuga by'imbaraga z'Imana. Abavuga butumwa ni mutinyuke. Yesu yaravuze ngo nzajyana namwe. Amen. Ni sezerano uko niko bimeze. Abantu bamaze kubatizwa mbona amaze no kugaruka mu rugo mbona umurimo kurangi. Ico gitangaza cabereye aho ngaho kwari kugira ngo abantu bakizwe. Ntakindi ibitangaza bizajana nabizera kandi impano z'Imana n'ibitangaza biracahari. Uzugira ngo iyo Yesu adakora biriya bitangaza abantu benshi baba bara yaranabivuze hariya ngira ngo ni muri Mariko 16 no 17 sinzi nimba ariho ngo ibitangaza ngo bizajana nabizera yego ngo dore ibitangaza ngo bazafata n'impoma inzoka ngo ntaco
ngo naho izabakoma ngo ntaco bizabatwara ngo bazanywe ibyo bishe ntaco bizabatwara. Iryo ni isezerano ngo ni Yesu wabivuze. Iryo ni Yesu wabivuze. Kandi tu wanafunzi wa Yesu. Ariko turabigishwa be. Turabigishwa. Ariko ni gitangaza. Nuko ngo bamare kubatizwa ndavuga ati Mana ndagushimiye. Ndabagenda ndambwira iyo torero ati ngaho ndimushikira. Nimba muzabarera. Ico nakoze nashitse mu rusengero narimba mwibuka ndabutse mwogiye gufungura urusengero. Ariko urumva ntibabyitayeho kandi bageze babisaba imisi yose. Ariko abo ngabo bava mu ijima baza mu muco. Muri mvye yaravye ngo uhamagarwa na Yesu akenshi ngo hari ubwo ngirijwe wumva aryo bari ryo ryanyuma ngo umugenzi wanje ngo kugiriye inama. Yesu ashimwe cyane. Amina. Nuko byagenze by'uwo mufu. Nuko niko urataha. Ikibazo rero mushumba ejo mu kiganiro gishize nakigezeho narakibajije kubera ko gisigaye gitera agahinda ko wahanganye n'imyuka y'abazimu, imyuka y'amadayimoni ikorera mu bafumu. Niki wabwira abantu batinya imbaraga z'umwijima? Icyo nobabwira ni nko gutinya waringa. Nje nzakubwira Imana nidufasha tugasubira tugakorera n'ikiganiro. Nzakubwira ukuntu nagiye gusengera abana ibikomere, ukuntu Imana yankirije abana ibikomere. Saa 7 za nijoro ndi mu mutayo, haza bitari ukurota, haza abarozi. Nibwo nabonye ikimuri bwa mbere cy'abarozi cikubita hasi kumuvurira. Baraza ekipe ingana gute nyinshi cyane. Baje inshuro ya mbere nabanje gusenga bukeya, gusenga inshuro ya kabiri numvijwe rimbira ngo ni wowe bakurikiye. Ngize iminsi mu butayu 3 ntarya ntango. Baraza saa 7 za nijoro munsi y'ahantu bazabita ngo ni kuri lise mu gasambu kari gahari mu Minembwe harya muri Sepak. Yego. Ni iki muri cana turutse hejuru y'amashuri bazabita ngo ni lise. Uwo munsi ijambo rya nyuma ndarondogoye bavuze baratunaniye. Nabiroshemo ndavango Mana tiwampamagariye uzaba ibiryo by'abarozi ngo baje kunikira hano. Nimba utagira imbaraga bankore tubashaka, kandi nimba ugira imbaraga zawe zikaba zindimo baza bagashika ku metero 5 uko simpa yankabye ninjoro ku kwezi yo amaso nayandi bakaza ngasenga bagasubirayo. Ubwa kandi ndasenga basa. Ubwa gatatu narirukanse mbirohama. Habaye umuriri kandi bazavuga ifurero bakavuga ikinyamurenge n'ibifurero n'amashibebe. Imvugo nyinshi zari zirimo. Abantu fizikema ataza kuvuga ngo ninzozi. Tanasinziriye. Numvishe gusa ko baba ngo muhunge aratunaniye. Bahunga baje mu kuzuka ngo ni Nyacumbati. Harya ku Mutanoga niko bazaga. Abantu barahazi. Barahunga. Ngo buce mu gitondo mama araza kunde mwana wanje ugize iminsi 3 atari atama ngo rekaje kureba ko ntapfiriye aho ngaho. Nari namubwiye aho ngiye. Ubwo nari nagiye ruguru. Mama wawe. Abana bafatiwe ico gihe nibikomere ijoro rimwe. Ngo nshike mu rugo nsanga umwana umwe yakize bikomere. Bafatirwa ijoro rimwe. Ibisebe mu mutwe. Babivura amezi 7. Ukazubona no ku bwonko ntawageze ukireba ngo kabiri. Bafatirwa ijoro rimwe. Hanyuma umwe arakira, ubundi newe nazanye abantu bose babireba. Ndamusengera iminsi 4 igikomere kirumva nka kujya kw'inkovu. Wayo usenga wari wabona umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu abo bana barahari n'ubu nyine nabasa. Imana ihabwe icyubahiro. Inkovu zarasisira nyarukurebye neza ku musasuzi yasanga. Umunsi wa 4 wari wabona inkovu zigira nk'utuntu twera twakera dufufuka. Umunsi wa 4 ndavuga ngo Mana we erega uri na penicilline. Penicilline imwe yageze gitindayo, yageze itindikagira nk'ukwezi. Ariko ni gitangaza yuko nabazanye ubwo ngubwo ndabazana ku ndege. Ari kumwe yakize uwo munsi uvuye mu butayu.
ngo shike ninjira ihutu utaramujana kwa muganga. Naramubwira ati Imana yakije murumuna wawe bayize yarize cyane ashitse ninjoro ko ndafite imodokari ndakuja nti warinda ngo buce ti Imana yakijije murumuna wawe tiyagukiza ati nyine papa sengera nkiri tusure kunjana ku bitaro namanejere udumuko umunsi wa mbere wa kabiri umwana kwaravirirana amajangenge n'amashira igikomere cyaribye gikaza gishika neza ku magufa kwimba tawageze ukireba kabiri kandi igikomere gikwiriye gumutwe hose umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu Yesu yarababwiye ngo niki kiza kibishobora maombi ya Kongo wa milima maombi ya Kongo wa milima ubwo ndi wari kurya la jerebere afere de za la côte belle canitage Jeruma nikafanya maombi ya Kongo wa milima 4 jours wari kurya utari gutanywa none abacu bari mu kurya ngo haje kuba gutya mu rukerera akijima kavuye umwana inkovu z'imyaka ibikomere ku mugoroba utazureba Imana ihabwe icubahiro impano izo mpano z'Imana nanone ubu ziriho impano izo mpano z'Imana nanone ubu ziriho. None se ko ari twebwe zikoreramo ko zitahindutse mw'abantu b'Imana mw'abakozi b'Imana mw'abanyamasengesho mwe Yesu turi mwarakomeye Yesu turi mwafite imbaraga tureke gutinya ngo dutinye imbaraga z'umwijima nimareke imbaraga z'umwijima zidutinye aho kugira ngo twebwe tuzitinye sinzi rero Imana ibaheze umugisha sinzi ko hari ico wasezeraho abantu ariko tugushimira ngira ngo mwumvise ico twashakaga kuganira twari ko twerekana ko imbaraga z'Imana ziracariho twerekana ko za mbaraga Daniel yakoresheje asenga Imana iry'Amana abafumu bananiwe abakonikoni bananiwe abanyabwenge bananiwe Daniel akaza agasobanura ibyananiye abafumu ibyananiye abisi ibyananiye abafumu ibyananiye abarozi ababishoboye n'abanyamasengesho abantu bikoreye ivuga butumwa. Ikindi kintu cyanejeje hari ibintu rimwe uzorebe nubu abayumbe bakunda kubikora si bibi kuririmba si bibi ariko nza nibaza ngo reka abanze baririmbira umuvuga butumwa ngo abone uburyo ngo abwiriza ngo niwe imbaraga zibaho ese icogeye ku bufumu hari wakuririmbiye tawa sinaririmbye nibyo byose nageze ngwana navyo tandirimbo zageze zibamo ico nageze nkoresha gushanda ijambo Bibiliya kama ngo Bibiliya iravuga gutya ijambo ryawe Mana riravuga gutya ico navuga njewe nukubabwira yuko imbaraga z'Imana zigihari nabugingo n'uyu munsi ziracahaye zikora ya maraso ya Yesu nzokubwira umunsi umwe ukuntu nakiza indwara nari nararwaye ya istoma nanyo nzakubwira uburyo narikiza umutwe specialist Bujumbura uwo munsi ni marehemu kapiteni wari wamperekeje donc bwa nyuma bafasha amaboko ntakibasha kugenda gutya umudoktere ngo ashike arambwira ngo Bujumbura ta intervention yawe isigaye estoma yawe tikigira akoya nakama kandi ta intervention y'imiti ta intervention yashirije namubwira ngo nukuri kw'Imana ngo sinzapfa abwira twari turi kumwe abwira umwe andi uwunda arambwira ngo se ngindwara yaramuhababuye yamuvanije ubwenge ngo ndi muzima kandi mfite ubwenge bwose ngo mbe nani ngwega ngo ubwenge bwaraheze ngo bwaraheze ndambwira ngo se niki kizatuma udapfa namubwira ngo mfite amasezerano n'Imana ubwo Imana ageze mbira ko nzayikorera ngo nzakora umurimo wayo nari ntaraba pasteur yego ati ndumva mwivuga butumwa nzagukoresha umurimo arambwira ngo nukuri ngo nari navuze ngo tukigize ngo ukweza amezi 2 ngo ariko ngo reka nigarure ngo nubona ngo ugize amezi 3 ngo utarafa ta muti nagwe ta intervention yashiririje igisigaye tugira nako ya nakamwe mu ta intervention y'imiti igisigaye nubona ugize amezi 3 uzovenga ishuri nize ndi umudoktere specialiste w'igifu nubona ugize amezi 3 dafuye uzovenga utacho nize uzohindura diplome yanje ubusa ubu hashize imyaka 20 no ryo umusenyi
imyaka 20 norya umusenyi nkarya n'amabuye ntaco kurya naryaga na kimwe nkeretse akajumba katonda hagiza n'intama nkazibiriza amata naho hashize nk'amasaha 2 n'amasaha 2 ntaco ntarya ubwenge bw'abanyabwenge nose wo wacu diplome yiwe iyo tuzamubona ngo gira tumubwire ko ntaco yizega none ko ari we wabyivugiye itakaje agaciro niko byagenze nico cyatumye ruka kurikira Yesu ngo yari yahumuye yampumye ngo yari yarayivuye cyane babanza ngo gushaka ngo aho Yesu yugiye mu maparmalese ngo ya Jerusalem ngo yiruka ngo yari yahuye na yampumye yari yaramuvuye ngamara gushaka amaparmalese uwo muntu yigiye ko yandushije cyane kiganga no hejuru yagusiza kondo ku maso ngo banza gushaka amaparmalese Mwonisha yararibye ngo nimwe ya mukozi ngiri watosha jasho elimu ya Yesu ili watoa jasho umuntu wageze ngo yanyari ngo afite avance ngo nubwenge ngo nasagese imbere y'abana abantu ngo afite avance y'imyaka n'ibihumbi miaka elfu ili watoa jasho ariko ni gitatu bazakinisha ibindi bagakinisha Yesu Kristo ntibagakinisha nibitonde isi niyitonda abanyabwenge bitonda abafumu n'abarozi n'abakoniko nibitonde Yesu aracakora n'uyu musi wa none nabakigira ubwo bwo gutinya abafumu n'abarozi mwokagira Imana ko umukozi w'Imana ngaracha hatinya ngo ufite imbaraga ziruta izabo Beni yararirimbye ngo Yesu arakora nubu ngo aracakora nubu ariko arakora niko Yesu yababwiye ngo data aracakora n'uyu munsi arakora Imana ibahize umugisha Imana bafashe kumva no gutahura mushira ubwoba mutinyuke bakozi b'Imana gusenga kwiga ijambo ry'Imana biza bitumara ubwoba nawe amagambo n'utundi two tuzatunyeganyeza bavuga butumwa wotinya umuyaga wayo sinzi rero ngahwe sezerera abantu gira icyo babwira nitumara dusenge mbifurije umwanya mwiza wo kuzoza tubana n'Imana kandi hamwe twese mbifurije amaraso ya Yesu agira imbaraga zigitanga yako kwazaza dukoraho ibitangaza kandi mbifurije mwese ko tuzahurira mu ijuru amen Imana ishimwe tuzahurirayo mu ijuru reka senga rero Mana mwizina data mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zawe Bibiliya iravuga ngo ubutumwa bwiza ndi bukoze isoni ngo ni imbaraga z'Imana twamize Yesu aba muri twe Yesu atuye muri twe Yesu akorera muri twe yuko waduhamagaye uhamagara amazina yacu natwe turakora Bibiliya ngo uzanemera ngo nzaza nje na data ngo tubemo kandi uravuga ngo uzagenda ngo uzicara ngo ugende abo wahamagaye bose Mana yacu ndagushimira za mpano zawe n'uko turagushimiye ku mbaraga twumvise ndagushimira ko uzuzana ku musaraba kugira ngo niko bimeze aho umufumu ava mu rugo agahunga akava mu rugo akamanuka umusozi akazavuga ngo ariko arabona ngo marayika ngo umuntu uhagaze mu rugo rwe haleluya reka duhagarare ku bushake bwawe ibyo watugambiriye duhagarare neza mu muhamagaro ngaho izina ryawe nirishirwe hejuru none niteka ryose ni mwizina rya Yesu tubisabye amen Imana ibaheze umugisha Imana ibagire neza mugira ibihe byiza kandi twizere imbaraga z'Imana dushimira n'umugaragu w'Imana murakoze cyane natwe turabashimira Imana ibaheze umugisha amen